budemo ozbiljni, a poslije ćemo i da se šalimo. Dobar dan. Dobar dan, profesore. Šta ima novo u školi? Bio je jedan kontrol iz matematike. Dobro prošla. Baš mi je drago. Šta ćemo danas da učimo? Naša lekcija bit će obrnuta proporcija. Funkcija u kojoj jedna promjenljiva opada proporcionalno sa porastom druge je funkcija obrnute proporcionalnosti. Njen opšti oblik je y jednako k kroz x. Ili možemo ovo napisati na drugi način, y puta x jednako je k. Ako bismo ovo predstavili grafički, neka su to ose x i y. Grafik ove funkcije bi izgledao ovako. Riješit ćemo sada sljedeći zadatak. 3 cevi napune bazen za 35 časova. Za koje vrijeme će bazen napuniti 5 cevi? Naravno, pretpostavlja se da sve cevi pune bazen istom brzinom. Pogledali smo sliku bazena koga pune 3 cevi. Sada pogledamo sliku bazena koga puni 5 cevi. Zadatak zapisujemo ovako. 3 cevi 35 sati. 5 cevi napunit će bazen za nepoznat broj sati. Kad smo zadatak napisali na ovaj način, onda razmišljamo da li je reč o direktnoj ili obrnutoj proporciji. Iz slika možemo zaključiti da će veći broj cevi napuniti bazen za manji broj sati. Znači da je reč o obrnutoj proporciji. Ako je proporcija obrnuta, strelice su u suprotnom smeru. Ovo smo mogli napisati i obrnuto. Imali bi isti rezultat. I sada možemo da rešavamo proporciju. 3 prema 5 jednako je x prema 35. Množimo unutrašnje članove proporcije, to je 5 puta x jednako je 3 puta 35. I x je jednako 3 puta 35 podeljeno sa 5. Ako skratimo ovaj razlomak, 5 podijeljeno sa 5 je 1, 35 podijeljeno sa 5 je 7. Rezultat će biti 21. Znači 5 cevi napunit će naš bazen za 21 sat. Chihuahua. 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 Sljedeći zadatak rešit će nam Jelena Dragić. Ćao Jelena. Ćao. Kako si? Evo, dobro. U koju školu ideš? U gimnaziju prvi razred. Jel ti dobro? Jeste, dobro. Baviš se s nečim? Bavila se odbojkom trenutno. Super. Da li bih htjela da nam rešiš zadatak? Naravno. Izvoli. 12 zidara sazida jednu zgradu za 5 dana. Za koliko bi isti posao bio završen da je angažovano 15 zidara? Koji završi posao za 5 dana. Pita se za koliko bi dana posao završilo 15 zidara. Postavljamo obrnutu proporciju. Znači 12 naprema 15 jednako sa x naprema 5. 15x jednako 12 puta 5. X jednako 12 puta 5 kroz 15. 5 i 15 skratimo, ostane 3.
x jednako 4 dana. Sljedeći nagradni zadatak će postaviti Tamara. Od 12 palidrvca sastavljena su 4 jednaka kvadrata, pri čemu je formiran još jedan veći kvadrat. Ukloni 2 palidrvca, a ostale ne diraj, tako da se dobiju 2 nejednaka kvadrata. Koliko ima šala na račun malog Perice? Ponekad mi ga je čak i žao. Kako mu je bilo kad je učio brojati, pogledajte u sljedećoj šali koju će nam ispričati Majda Babić. Perica uči brojati. Dođe Perica u školu, a učiteljica mu kaže: do sutra ima da naučiš brojeve od 1 do 10. Dobro, odgovori Perica. Uči on kod kuće i nauči. Sljedeći dan dođe on u školu i učiteljica ga prozove. Perica počne brojati. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Učiteljica ga upita: a gde ti je 1? Perica odgovori: pa u dnevniku. Nemojte da kao i kod Perice i kod vas prvi prirodan broj bude u dnevniku. Matematika i fizika su jako povezani, zato ćemo vam dati adresu fizike na internetu na srpskom jeziku. Tamo ima mnogo animacija i objašnjenja iz fizike. Da vidimo šta su nam spremile Marijana i Tamara. Ćao! Mathematics. Matematika. Solution. Rešenje. Proof. Dokaz. Physics. Fizika. Velocity. Brzina. Acceleration. Ubrzanje. Force. Sila. Budite da uz nas u sljedećoj emisiji. Chihuahua. Chihuahua.